Башкортстанның Бакалы районы Катай авылында. Хәзер шушы Катайда 450 хуҗалык булсын ярар. Аның ничә халык, халкы ярар ничә 2000-нән артык халкы бардыр инде. Яшьләр эш юк бит. Ярый килеп миннән Муслим районы Байык авылыннан килеп Элекке свиной комплексын, шушы комплексыннан ясадылар, тавык фирмасы ясадылар. Анда бер 10 кешегә эш бар. Ул әле сугышка хәтле 5 мәчет булган, 5 мәхәллә. Кимендә без үскәндә менә 60-нчы елларда һәр гаилә саен 5 бала иде. Кимендә 5 бала. Аларны монда җәлеп итү өчен эш кирәк. Өйләнмәгән җегетләр салырга яраталар, салып бар инде, сатучы булды гомер буена. İşini bilirgə tiyis kim? Qadir atala investorlar. Salıp qoysunlar xədəbi ferma. Mında bit gürləb duratan avul idi. 20 min svina kompleks var ya. 3 minlik erime gözetürük var ya. Ondan Dunguz firması отдельно var ya. Sarak firması var ya. Mında bu avulu gürləb duradır ya. Даже soğuştan soň mında 2 kolxoz bolgan. Baykal ham Яңа Turmuş kolxozu. Bizning avulga kelganda, bizning avulning tabiati bik matur ol. Bik ko'p cheshmalar, 2 buva var, platina deb ataladi ruscha. 2 buva var, anda Allohga shukr alar. 2 yilga bir-birsine даже yillar uza şulay chiqdi. Baribir jemi bor endi, bari qo'ytasi kelib torta o'zina jalib etadi ol. Kiremat tavo bilan o'zini turadi. Buni pita o'rab her kishi qo'ysa, mana nasildashim qo'ytdi benim dedan Qozondan. Ol necha bu ko'rmagan ol, ko'mirgada onun babası bizning avulga. Әлі міне ипташым бар, менің бірге Белекейден бірге өскен. Ол бір атнада меңа қонаққа келсе, үйге шотынан мен аңа келем, үйлі ауылда шарашамыз біз. Аллаға шүкір, алар білен әр вақытта, әр дейім шарашып тұрамыз. Мал асыраушылар бар. Элек biz nitkende bir kütüde 200'den artık sıyır vardır ya biz üskende. 4 sıyır kütüğü vardır ya. 3 tane kütüğü adliyeni alacaklar. Hazır indi 100'den artık sıyır. Qaytib bereyim. Allah'a şükür yine bitiresi kelmey. Şu tüp negiz, eti salgan. Bu kim böyle bu bizning ne? Meşit urunu bulgan bundalik. Biz bitinde avul 2'ge bölüngen. Tipler yağın biz eski Qatay deb ataladi. Tigi yaqdan olar Ural yağından kelgenler, olar şu Çelebi, olar Bashkirt bolganlar, Tatarlaşkanlar alar тоже. Biz neke qoyandır biz Mişar bolgan bende. Şulay kelgen ol bizning avul көчүп o'tirgan şunda. Bashkirt yağında onu benim etiyedi 80'nji yıllarda. Bizning yaq tigiz yaq. Ул tigi yaq biteşek ol bütün tavuğa ornaşkan ul tigi yaq. Uşa bitdi avul bu yaqta bütün tigişte buruşganda bit avullar bizning ne çıkarganlar bur. Ezvis bu aytganda ezvis. Ул qatlan bala atalab şunday. Çıgırıp yandırıp satkanlar. Туған күндеріңе қарсы. Құлықтайым, рахмат жоқсын. Рахмат. Таза болып тегіз яшағыз Құдайым. Amin. Бөпкейлеріңізді тегіз үстілігіз бөп кетсе. 40 yaşaklarını. Evet. Dada konuşmam var. Bu size bizden kişilerine bölüyor. Рахмат Құдайым. Da bütün dualar o kitapta. Avuldaşımız tarih fenleri kandidatı Tahir Kerim Bakalı yazıp çıktı, kitap çıkardı. Şu kitapını Tahir bastırıp çıkardı. Bugün alıp kayıttı. Kimler göre, Qataylılar mı göre bunu, Qataysızlar mı? Avtorı ne? Tahir Kerim Bakalı. Anın ikinci kitabımızdan olduğuna çıktı. Hozirgi zaman yoshlar, shahar bolalari ovulda tura olmaslar deyman. Turmaylar da ular. Ularga qiziqda tugul ol. Mana qaytib shol suyib, nida ko'rsa, shibir shartidan qo'ygan bo'lib qaytib yurganlar. Ular bilmaylar da, ularga kerak da tugul ol.